Swikambelo leswi nga endliwa hi va Khomixini ya timfanelo ta ximunhu swi kume leswaku a ku se cinca nchumu hi vutomi bya vaaki va Alexandra. Mati ya thyaka ra storage va phijapijana na wona eswitarateni. Mikhukhu ekusuhi na nambu wa Jaski na xiyimo lexi va hanyaka eka xona swi hetelele leswi endla leswaku ku va na ku kombisa ku vilela ku kulukumba eAlex, naswona sweswo swi endle leswaku ku va na vulavisisi eka ku onhiwa ka timfanelo ta ximunhu. We had expected the leadership of the City of Johannesburg to be part of this joint inspection. We have officials from the city, but we had expected decision makers and accounting officers from the city to be part of this inspection so that we are able to expedite the resolution of these challenges. Doroba ra Joni va vula leswaku vo tala va vanhu lava nga susiwa eka mikhukhu ya le Alexandra se va vuyile. Ku nyikiwa ka maphepha ya tindlu leti va nga makeriwa tona ku yimisiwile hikokwalaho ka vumbabva. Hambiswiritano Doroba va vula leswaku va ta ya emahlweni na mhaka leyi loko se va tiyisisekile ku ri tindlu ti phakeriwa eka vanhu lava nga fanela. In terms of informal settlements, we know that there are certain areas where the people are living in informal areas. We've prioritized some of the informal settlements. We're working together with National Department of Human Settlements. They've got categories in terms of category A, where you can develop that settlement, B, where you can develop some and relocate some families because of your decongesting. Hi ku ya hi Doroba, ku kula ntlhanu wa magidi wa vaaki va Alexandra va fanele va yisiwa eka tindhawu tintshwa.